Munazi yahira nabi hasire fana mlabi hasire na. Ndo merendi muhole listi. Muraho kama sina ni byesi muri kuko. Wepuhuru naho kana rundi witsa yahusabiri sada uri musana umuhuru. Sawa yuri hukana bahuhu wasikala hukana waraji. Kumutiki ni kukweli kwepuhuru. Kweli uri serious. 70 years old man. Shere longa nahuwe hakomera rundi tawe. Uri musana umuhuru ari wenga nahukuriye waraji nahukuriye ni sikala ifamily wacu reheshi nego. Ili still asana kumbere side still mbe ari Muhwasi Rogers uhukana boda Muhwasi Rogers na hukuri yatsimbitse No problem. Mbaho shira ishe saba mutu arukane nkuri yepishi uhukana ufuka boda wori hutsa hufukatsa gahushita busabu hana ni hufu namo kumutu arutsa hunywe weta shendesa humisiri siche sunya cyo Muhwasi watsowe akamise suye shisolere ndinda ita ndabona hubone shiye uholera Muhwasiraga wote ari muhwasiraga wote hukana hole video ye kumwenye nahulira atsaka ho music wo wade mutwerata Rambo muri lisem connecting hukana hola mwenyeshi wa media wemba kurie There is God. Muhwasiraga wote angane niyo wemba kumwenyako. Okay. Kali. Aujourd'hui c'est un autre jour. Ukamtoa wata. Kama kumala ukole video. Kali. Babu bita. Ari mulamu samaki. Beautiful like that. Hukana hutsa sugula omene. Ari mulamu samaki. Business ya omene sukana hutsa sugula omene busoga. Wahola atsaka. No problem. Wembuli abari wasoma hubu bali kama tsuni. Aruka na hole hama tsune ukobona business ya omene. The competition alimo ate omena na wako. Unikomba singinga zen. Mitwalana. Kale hembone shena hola. Weso ita. Lola kunyeni yebache niyo bonenge yashi. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Ukatsira kama ikunyeni yebache nta. Connecting. Unabala ile mukhano wange ipanda. Una mujasi namba sine ndabo subula kwetu. Hukana mo capital. Nekomba musini ngatse. Wono wetulaga. Twalivu. Nikwetemwe kale. Okay, ndabona shengora. Senge tolo faina. Senge tolo faina kumuzekwe kuli kumulaita. Senge tolo faina. Wamire ejuba wiza wali amapesa kosi tsana. Ukwama wamejuba mbulia barabo kona musharota barabo apangisa mutauni ukona muloji wali ambesa kosa nakeswa mara kejuba ama abonye alama nyori ni hubi how transport senge no be serious umuze ko kuri kumukita wo atsowe ushiche kala ngaba na batini wali yasini ngiza aho hukana transport wisayeju Will you keep quiet? kisa gati birira aho aburandisi wo wesoita ngenye niyo yashiyara kusanurere yahwe ukute kama ikashira ho nyeni yabeni ndebona habala ile mukunwanga gonya biren Look at the top of his head.